namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namhlanje ta khala album ya Sayicology ya 2023 leyi vitaniwaka Msila wa yingwe. So of course ku ta ku ri a preview. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 24 ta March ni fike ni scroll ka account ya Sayicology as you can see. Loko ni fika ni scroll ni fike ni kuma ku i fika tsala a post here as you can see. Afika tsala ku Msila wa yingwe i track of course a ku nkomba vusiwana yi ba ambilwini. A ku leyi album mpfuxa va kokwana u kombisa ku yi na power swinene. Yeah, of course loko fika hi pfulana this image a swi vona ku this actually a track list lexi nga hata xi ni nkoka rinoko i leopard le henhla hi yo yingwe straight yi nga fika yi vekeriwa unlike leswi hi nga fika hi swi vona ka front cover laha ku fike ku vekeriwa tiger. So at least this time around laha ku fike va vekela the correct animal. Yeah, so loko fika hi langutisa track list laha ha swi vona ku obvious title track ku ta ku ri Msila wa yingwe daba dyona swinene. Yeah, so track number 1 va ku i ri gear already. So hi doing the snippet of these tracks yo yale ya ri gear ni gear yi ba background as you can hear there. And then ku Msila wa yingwe no already sa a hi twini so nto yi va ni kha ni make sure ku va yi kha yi tlanga background sweswo as you can hear yona Msila wa yingwe yaleyo swi komba na ku leyi Sayicology yi tsakisaka ngopfu and already na yona se hi twini yona ya ba swinene ku ku na ti-controversies already swi ta vonaka. Then track number 3 hi la kuloya hala amabela ku dlala koko a hi zi hi twisiwa ngopfu yo kahle this track hi dodet a hi za hi twa hi nghena straight amara dyona ka intro madito ku hi hala amabela ku dlala vo DJ Gift vo mpanyasi na vadawula va bela ku dlala ka leti ti-track. Hi endla ku track number 4 a hi za hi twa ve ri marimba. And then track number 5 nkumba wa vusiwana as you can see yo yaleyi tanga background leyi tsakisa ngopfu Mr Post I enjoy swinene track leyi ka ti-live leti nga ndliwa 32 ni vona ku dinga yi enjoy swinene track leyi. Yeah, and then hi endle ku track number 6 n'wamakasana okay loko vito leri ni ri hlaya ni twi ri na beef to be honest. Leswi ti komba ku ri a normal track to be honest ku a normally track number 6 ku ri beef mara loko ni ri hlala a ni twi ku na beef mina already. Then track number 7 a ku N'wamanungu, track number 8 Mungoma. Obviously this actually tinghoma leti ta swikwembu leswi ngoma okay. And then track number 9 va ku ri gear instrumental as you can see. And then track number 10 hi la kuloya remix haledi na don't dimere track ledi ndimeni ku twa in full di komba dimba swinene. Yeah, of course ku ri Kudoya's Insurance Studios as you can see there swi kahle swinene mina nga thini congratulations to Mr Post ku va a ndle studio xa yena kambe of course ndle congratulations to tala mara swi kahle hi tlhe swi mention ku it's very important. Yeah, and then all songs composed by Sayicology and Mr Post. Okay, yeah, and then produced by Mr Post as you can see. Mr Post i dyona nhloko ku ze ni lo ngopfu ka mhaka leyi va nga di invite ka se de launch ya Sayicology koko swi va nga di invite of course mi nga mi vona video ni ve ni yi endla so I've taken mara maswona yi do heda swi nga make sense ku va di nga ri kona la. Then co-producers DJ Gift Mpanyasi na Vadawu, balancing and mastering by Revolution. Ala mangozi la quality leyi ma nga na yona ma hisa la Revolution mta yitwa album Sayicology loko yi huma hi quality ta yi ri henhla. So hopefully ta amukeriwa this time around because I se amukeriwa that's mukuma ku Mr Boss is hands on ka album ya Sayicology is trying his best to make sure Sayicology wa acceptiwa. So loko swo tsandza swi nga acceptiwi a ni voni ku hatha acceptiwa. Then keyboards by DJ Gift Mpanyasi na Vadawu, mixed by DJ Gift Mpanyasi and Mr Post. Mr Post ka mixing ma swona ku na swo tala ngopfu da mixana hi nomu. Mr Post kahle is actually gifted hi ti-instruments da swi kota ku ba ti-instruments hi nomu va tlanga lava la di be nomu ku ze di ri henhla ka ti-producer hinkwato. Yeah, backing vocals by Mr Post, DJ Gift and Shelly Shimambano walowo i ze post Sayicology at some point no vuya ni rivala ku ndla video ku ni ma swo ku show swi tshama swi tele a languta na ti-trends nkarhi walowo so mi kuma ku a ku trenda swin'wana swo tlula leswiya ni swi vona ku mi nge swi zimpha attention ngopfu ka leswiya so ha langutisa at times Vadawu, Mpanyasi and Sayicology. So the producer na ta yena ti va ti ri ti-backing vocals Mpanyasi yi backing vocalist ta vuya mo za Centurion. Yeah, sponsored by Tekani Bekwa. Okay, for bookings that number kwala I'm not sure if na to vona uri kanjani unzama 0827174868. Loko ra amukeza subscribe anta kombela mi klika subscribe.
swi ta hela a swi nge heli